and Happy New Year. Today, we stand at the doorway of a new year, and at the same time, we celebrate a beautiful feast, Mary, the Mother of God. Inang adlaw, di nila ini siyahan nga adlaw hiton kalendaryo, kundi sa liwat ini nga espesyal nga piyesta naton simbahan, ang solemnidad ni Maria, ang Roy ng Diyos. This is not a coincidence, kay hatinikangan hiton tuig, ipapaunahan simbahan, ano sa nga iroy, nga magigiya hanaton dalan. The church places before us a mother because every beginning needs care, protection, and love. Nga waray labaw nga nakakasabot o nakakaintindi hini, kundi ano sa nga iroy. That is why as we begin this new year, our hearts must be filled with gratitude. Amin ni mga kabugtuan, iton mensahe, aaton niya nga adlaw to live with thankful hearts. Pagin mapasinalamatan kita. Ano daw la, ito naton inaabat, yan nga bag-o nga tuig. Are we hopeful? Are we worried? Do we carry fear in our hearts? Maybe there are feelings of excitement and enthusiasm. Yan siguro, damo nga mga pakiana, ito nasulod ito naton mga hunahuna. Pakiana kun ano daw la, iton matatabuha aton, yan ang bag-o nga tuig. Ano daw la, nga mga problema, iton aton aatubangon. Ano daw la, nga mga ayat, ito naguhulat aton. These feelings are part of being human. Yet today, the church invites us to allow one feeling to rise above all others, and that is gratitude and trust in God because God has been good to us. Sana iton mas nangingibabaw nga aton inaabat niya na oray iba, kundi iton pasasalamat ngadto sa Dios. Tinuod ang naglabay nga 2025, hindi ri masayunay. Bangin anibahaaten dinhi, nawaraan in trabaho, namatayan, naglugi han negosyo, nahibang an maupay nga relasyon, mayada na sakit, waray pakapasar, nabagyuhan, o dengani nalinugan. Yet, even in the midst of these difficulties, God's grace was present. Haluyuhan naton mga ginagian, kakurian man o kasakitan, gintagan lagi hapon kita hin mga grasya. Siguro diri man financially or materially, but something spiritual. Our faith grows stronger. Our prayer became more sincere. We became aware nga kinahanglanon naton itong Diyos naton aton kinabuhi, and our weaknesses, we discover this strength. Mga kabugtuan ko dida kan Kristo, gratitude does not mean we have a perfect year. Gratitude means we recognize that God was faithful in every moment of the year. Ngayon, duha nga butang, kaya nga ito naton kasing-kasing punuhin pasasalamat yan na. Siyahan, because we have received so much from God. Ito naton kasing-kasing puno kunta hiton pasasalamat kay nakakarawat kita tikang sa Dios. Kung babalikon natin ano sa katuig nga naglabay, makikita natin nga damo anaton nakarawat nga mga grasya tikang sa Dios. Ngan madanay ini nga mga grasya hindi rigid naton masyado napapansin. God bless us not only with material things but with what truly sustains life.
Ginbindisyonan kita ng Dios, dili lahan mga material nga butang, kundihan mga butang nga dili la nagpapabuhi han lawas, kundi nagpapakusog han kalag. Kada adlaw, gintatagan kita hin bag-o nga regalo hiton Dios. Tinatagan kita hin grasya, hin kinabuhi, tanglit natatagan kita hin higayon, makaupod iton aton hinihigugma. Natatagan kita hinigayon, magbag-o, nga nalabawhan nga tanan, natatagan kita hinigayon, ma-enjoy iton mga butang nga may ada kita. God gave us the grace of family and friends who stood by us, comforted us, and supported us in moments of joy and in times of sorrow. Tinagan kita ang grasya ng Diyos, hin maupay nga panlawas ngan kusog para magpadayon. Bisan kun madanay, naabat kita hin kabutlaw ngan kamaluya halawas. Tinagan kita hin trabaho o mga kahigayunan para masuportahan na naton kalugaringon, na naton mga pamilya o hinihigugma. Ngan bisan kun may ada mga butang nga kulang, may ada lagi hapon mas dako nga ginhatag ng Dios sa aton. Para iba, kundi niya grasya. His grace which carried us through moments when we felt empty or discouraged. Damo nga mga bendisyon naton mga nakarawat, pero madanay aton la gintay-take for granted. We only notice them when they are taken away. Makuri kita makapagpasalamat kay madanay, didala naton ini natatagusya nga mga grasya kung nawawara na hiraha aton. Madanay, didahita naton kinabuhi, didala naton natatagusya iton kamaupay, iton grasya, iton kinabuhi, kung magsakit na kita. Madanay, didala naton natatagusya iton grasya, iton kamaupay, iton pamilya, kung nagbuburublag na kita, or kung hagrayo na kita hakada usa. Madanay, didala naton natatagusya iton grasya, iton trabaho, kung igin kukuri na kita. Mga kabugtuan ko nida kan Kristo, appreciate the things that we have. Let us treasure the graces that God has given to us. That is why the beginning of the year calls us to pause, reflect, and say sincerely, salamat Ginoo, han mga ginhatag mo haamon. Ang pagpasalamat, nagaabri naton mga mata para makita natin nga dirigod kita ginpapabayan han pagataman han Dios sa aton. Ikaduhang rason kaya no kinahanglanan kita magpasalamat ngadto sa Dios because we survived. No? We survived because God was with us. No? Usang rason kaya no kinahanglan kita magpasalamat ngadto sa Dios darahini nga simple nga kamatuoran. We survived the past year because God was with us and Diyos kaupod naton. Siguro anibahaton dinhi nagagihin masirom nga kinabuhi. May ada na sakit, namatayan hininihigugma, may ada kapakyasan, nabido, nadismaya, nagkamayada financial struggles, naging masurubon, pwede nga ni nahadlok o nabaraka, ngayon mayada mga panahon nga nanluluya kita, nawaraan kita in paglaom, nagupong, ngayon madali na mag-give up, dila natin kinabuhi. Yet, here we are today, standing at the beginning of a new year. Haluyo natin ginagian, hasta payana, nila gihapon kita. We did not survive because we were strong all the time. We did not survive because we had all the answers. Mga kabugtuan ko dida kan Kristo, we survived because God held us up when we could no longer stand on our own. Nakasurvive kita ano sa katuig nga naglabay kay wala kita pabayihan Dios sa mga panahon nga diri na naton kaya tumigdong hanaton kalugaringon. In moments when we felt alone, God was quietly present. In moments when we could not pray, God prayed for us.
In moments when we feel lost, God carried us. Kung babalikan naton ano sa katuig nga naglabay, we will realize that many of the doors that closed protected us, many of the delays saved us, and many of the tears we cried watered our faith. Sugad ang ginsisiring hitan kasuratan, the Lord is close to the broken-hearted. God did not remove every crosses, but He gave us strength to carry them. That is why, ani kita yana, kaya ang Diyos matinumanon, nga waray kita niya, pabayi. Mga kabugtuan ko didakan ni Kristo, darahan kadamo nga aton nakarawat, nga tungod nga nakasurvive kita, pinaagihan grasyahan Diyos, siguro punuhin pa sa salamat, iton aton mga kasing-kasing. Sano kita maghimo, iton aton mga New Year's resolution, sano kita magplano, iton aton kabubuwasan, pagpasalamat laan kita, ngadto sa Diyos. Upod kan Maria, aniroyhan Diyos, ito biyan naton, iton bag-o nga tuig, ngadto sa Diyos, pagin mapasinilamaton kitahan naglabay, padayon kita hiton pagsarig, hiton ti arabot, nga punuhin paglaom, because God has already gone ahead of us. Amen.